Poruka koja se šalje Srbima već 45 godina svakako nije optimistična, daleko je od toga. Podsjetit ću dakle da je paljenje Pećke patrijaršije u noći između 15. i 16. marta zapravo prvi u nizu događaja koji će se ponavljati kada je u pitanju oštećenje materijalnih dobara na Kosovu i Metohiji i nažalost je dakle reč o jednoj od, slobodno se može reći, najmračnijih epizoda koja je vezana upravo za oštećenje kulturnog nasleđa. Ono što je vrlo važno jeste reći dakle, da u tom trenutku, iako sam kompleks crkava u okviru Pećke patrijaršije nije bio oštećen, prilikom paljenja konaka, nažalost, dakle, osim onoga što je stambena jedinica manastira, došlo je takođe i do oštećenja određenih rukopisa, o čemu se u onovremenoj javnosti, nažalost, vrlo malo govorilo. Razlog zašto na meti ekstremista je pre svega zbog toga što kada se govori o sakralnim građevinama, mi imamo sačuvane zapise i natpise na samim građevinama, dakle bez obzira da li su to u pitanju portali, da li su u pitanju freske, koje direktno svedoče o srpskom identitetu na prostoru Kosova i Metohije. Takođe, ukoliko govorimo o freskama, dakle tu su i ktitorski portreti koji su opet direktno svedočanstvo srpskog prisustva dakle, na tom prostoru. I naravno nije slučajno zašto su upravo na meti, ne samo u smislu materijalnog oštećenja, što smo imali prilike da ispratimo u prošlim vremenima, već i u onom, da kažemo, nama savremenom smislu, a to je izmena istorijskih narativa.